Tubahaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Papa urwa Gasabo aho muri hose twizere ko mumeze neza, niba utameze neza nabwo ukomeze kwihangana. Twebwe turi Papa urwa Gasabo tukugezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse na Afurika ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda. Amakuru ari kuvugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda ni intambara ikomeje gufata indi ntera, aho kajugujugu yari itwaye ibikoresho yerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakoze impanuka mu mu kiyaga cya Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi. Ni impanuka rero yahitanye abantu bageze kuri batatu harimo n'umupilote wabo, akaba uwo mupilote akaba yari umuzungu. Mu yandi makuru rero turaza kuganira kuri M23 yafashe Ruvungi ndetse iri gusatira agace ka Uvira. Reka tubanze tuvuge kuri ino mpanuka rero yabereye muri Tanganyika. Mbere ho abatabazi bamaze kurohora umupilote wari utwaye kajugujugu yavuye i Burundi, umurambo we bawushyize mu yindi kajugujugu yari kumwe n'iriya. Kugeza ubu rero ntawe uramenya icyahanuye iriya ndege yaguye muri Tanganyika. Amakuru avuga ko izo ndege zavuye i Bujumbura ari kajugujugu eshatu, gusa muri kariya gace k'imisozi miremire ikikije Uvira hari kubera imirwano njyanamuntu irimo intwaro ziremereye, aho umutwe wa FC abarwanyi bawo bagaragaye bambuka umugezi wa Ruvubu nyuma yo gufata agace ka Ruvungi karimo imbaraga nyinshi z'ingabo za leta ya Kongo iz'u Burundi na Wazalendo. Umwe mu baturage babonye indege y'ubutabazi yo mu bwoko bwa kajugujugu yaguye ku kibuga cy'ahitwa Yungu yavugaga ko iyo ndege yaje gushaka ingenzi yayo byari kumwe yaguye mu mazi ahagana saa 5:40 ariko batazi icyayihanuye. Andi mashusho agaragaramo kajugujugu izenguruka hejuru ya Tanganyika, abaturage bakavuga ko ibiyo byari biri kumwe yaguye mu mazi. Bikomeje kuba bibi kurushaho, amashusho yagaragaje ingabo z'i Burundi ziri mu makamyo menshi zerekeza Uvira ku rundi ruhande. AFC nayo muri byo byerekezo yoherejemo ingabo nyinshi. Imisozi irebana na Uvira irimo guhanganirwamo, gusa ntawe uzi gahunda y'inyeshyamba niba ari ugufata umujyi wa Uvira. Nyuma y'umwanya munini rero bashakisha iyo ndege ndetse n'abari bayirimo n'ibikoresho byari birimo, umupilote wayo wari uyitwaye iriya kajugujugu yaje kuboneka yapfuye. Abaturage baravuga ko yari umuzungu. Yaba FARDC n'u Burundi cyangwa abandi bantu ntawe uravuga icyahanuye iyo ndege. Nyuma yo kujyana rero ingabo nyinshi z'u Burundi zerekezaga Uvira, zerekezaga rero zigiye gufata Uvira cyangwa se kurinda Uvira. M23 rero iwe yo yamaze gufata agace kari karimo ingabo nyinshi za FARDC ndetse n'ingabo z'i Burundi. Ese byagenze gute rero? Abarwanyi ba AFC M23 kuri uwa gatandatu Ukuboza 2025 baragenzura bidasubirwaho agace ka Ruvungi nyuma y'imirwano yafashe amasaha menshi, yatumye ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi FDLR n'imitwe ya Wazalendo biruka cyane bagata ako gace ka Ruvungi. M23 rero yafashe Ruvungi nyuma y'imirwano idahagarara igeze ku munsi wa gatanu, irimo n'ikoreshwa ry'ibisasu biremereye biri kurasirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ni nyuma yo kwigarurira ibice birimo Kamonyi, Rubarika, Kangabiro, Katagota, Rurambo n'ibindi muri teritware ya Uvira. Aha i Ruvungi FARDC nabo bafatanyije mu ntambara bari bashinze intwaro ziremereye zarasaga muri centre ya Kamanyola no mu bindi bice bituwe cyane bigenzurwa na AFC.
Ibi bisasu byasimburanaga n'ibituruka muri Cibitoki mu gihugu cy'u Burundi biri koherezwa ku barwanyi ba M23. Ni mu gihe abarwanyi ba FC nabo bari gukoresha imbunda zirasa kure bagerageza gusenya ahari kurasirwa izo ntwaro za rutura ziri kwifashishwa na FARDC n'abambari bayo. Abasirikare rero ba FARDC, ab'i Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo bari i Luvungi bahungiye Isange, mu gihe benshi berekeje kurinda umujyi wa Uvira. Kwigarurira rero Luvungi, kwigarurira Luvungi byafunguriye M23 inzira yerekeza muri Luberizi, Mutarule, Sange, Runingo na Kiriba iri mu marembo ya Uvira. Amakuru twamenye nuko abarwanyi ba M23 bambutse umugezi wa Ruvubu berekeza ku musozi wa Munonge, kugira ngo aho ariho bagenzura kwigarurira Luvungi byafunguriye M23 inzira yerekeza muri Luberizi, Mutarule, Sange, Runingo na Kiriba iri mu marembo ya Uvira. Amakuru twamenye nuko abarwanyi ba M23 bambutse umugezi wa Ruvubu berekeza ku musozi wa Munonge, aho uriho agenzura ibice byinshi muri teritware ya Uvira. Hari amakuru avuga ko Uburundi bwamaze kohereza abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'uburakari bwazamuwe n'ibisasu bibiri byarasiwe ejo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigwa mu Rugombo, bishwanyaguza imbunda yari ihashinze irasa mu birindiro bya M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Bizimana Edouard yahise yikoma AFC M23 n'u Rwanda, ateguza ko u Burundi bugomba gufata ingamba zikarishye mu kurinda abaturage barwo. Kugeza ubu imiryango myinshi y'abanyekongo ikomeje guhungira mu Rwanda, mu gihe abagerageza guhungira ku ruhande rw'u Burundi bari gusubizwa inyuma ku itegeko rya Gitega. Ngahe nguko aya niyo makuru twari tubafitiye uyu munsi. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo, natwe turakomeza kubashakira amakuru menshi agiye atandukanye avugwa mu karere u Rwanda ruhereyemo. Twebwe turi papa w'urwa Gasabo, nitwa Kamusorene. Mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.